This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kelempung First Division Football League Arja-Arpsan Kabalapan ya da Radicor Civil Subdivision Sports Association Kalapoino siya kabukod hakashitaray unaitung Arja-Arpsan hakabaka Balat Sports Club kalayo banra ikanam Lahduh hadin makalala ban penlim no ikamaupulun Sports Club haka final. Ïakhun kelempung lawan ban penha perda do ba Hamlet Son Dotling u President ka Meghalaya Football Association MFA kumukongsan haringkat ka jingdon lang uba kitbor lang nongram Secretary ka National People's Party Southwest Khasi District ki officer ka Radicor Civil Subdivision nolor kiwe. Haba ajing kran hakani kasngi uba Hamlet Son Dotling uloong baka football club ka badai ka Lahduh na kani kelempung kan sayo ban Ïakhun ha ka Meghalaya State League MSL. Nolor kata uloong ru basyan unsyong jingalang no bat ka committee ban IG itu no ya ka Radicor Civil Subdivision Sports Association da ka Meghalaya Football Association. Run media, run! Somebody top team. Sport Club. Ter. Somebody top team. Lawan ban kedua ya, bagi kerpan yang kemudian position dong bang Ikwa. Bayar ini ke asosiasi peran itu, dari bang itu, dari bang alat no, bang affiliate, dari bang sok no, belum ke bintang jok Meghalaya Football Association. Irung yang berkat ni sebagai pengerai leadership pun maki kendon, maki pihak ban penet beliau yang kelak affiliation. Kerjaan itu jangan abadi bahawa baik yakin engkau kami berpilih. Lagi, maknanya keseluruhan mereka pun iman ibu, tradisi ibu, pun memapi peladon. Baru ladeh banyak yang kita kerjakan itu. Terkadang upah malam menekor dan yang di Meghalaya Football Association, yang saya song yang ada ekskul komiti gelungi agar atrik mentang ubrai Julai. Bangin rai, bangin afino, yang ke Radicor Civil Subdivision Sport Association, but afino, but ke Meghalaya Football Association. Kabur, ladap la longki, ladap la orang pada afino, but ke Meghalaya Football Association, kemana tu antara asem? Ada unit group. Isama ikna jika dokter dilak bersemata ada unit
Bantuang dan MSL. Betul ke beniko? Bak apa? Ketim mentang si Lahduh. Kemampuan lagi ke Balat Sports Club. Kat pelang Lahduh. Kinala bersih mentang atau Meghalaya State League. Petang kali kejiman kau jumpi benok berdang bak Meghalaya Football Association. Hang taken Ïakhun sumanan ni kena penyakai persa ikim na Shillong na riboy na champion na karus hang taken ni ka sap kapong jadi Ïakhun sumana jadi dong na tay ka jong team. Ay team ki batwin, team ki batration, team ki bang ki striker ki batwin, baka team ko bang discipline kaliyo banra ya nam jong ka jong. Bak satu ko banong api. Dan yang jitu Meghalaya Football Association. Abang kan dia punya klaim. Ipayar lekit katlo kanuru. Larkan dari disiplin ibu isyaru. Kajin terbit, kajin sampang. Berkajin disiplin kapor belum kedebelong ringkat. Hantakin bagi yo penjit. Yang dipayar akasih kajuni. Habatin, pej bahagi kishap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la Ïakhun diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.